Lunglei police te chuan April ni nga ni zan laya khan Zedas filling station a Myanmar lama phur tur tuial theilot layan mana tuial theipek chua ani lai hian petrol pump lai zongzong ti thimani ba ka petrol meter chu puan manga khu tlatani Lunglei District Pensioners Association chuan Mizoram Universal Healthcare Scheme 2.0 in chung wa kwam lova an ko puite chaw a hwam chu thalawan ti thuan soya kumsang ni somni paruk somni pasari budget atan cheng noi ni sing khatle zali at bombok Mishing te chandam tura lali swa cross a ken bea nani Good Friday chu nimin April ni thum zir top ni khan lunglei ko shan shang ten ursun takinan manga naktu pathian ni hian iswa Krista ina hne a thole nani champhaphak Easter Sunday an ani don bo Lero chami kani a Tunkar chunga CHANCHIN THAR langsar zualte ilongai thlang u Lunglei police te chuan April ni nga ni zan lai khan Zedas filling station a Myanmar lama phur tur tuial theilot layan mana tuial theipek chua ani lai hian petrol pump lai zongzong ti thimani ba ka petrol meter chu puan manga khu tlat ani Lunglei police te hian an thudon bo zuin ninga ni zan lai dar som pahni pel hleka Zedas filling station a tuial thei barrel pol lot layan mana police ho tu te hne na changa thu kan don danin tuial thei hi Myanmar lama thon turani thu alei tu ten an phalawa an ma ni ta turani lo thu le tuial thei man chu an ma ni roi tu ten gpe manga ron pe kan tum thu suhin tuial thei hi liter khat teng engza tin nge an leidon ti po an shiat ve lo thu an soi Lunglei police te hne na changa thu kan don danin Zedas filling station na changa tuial thei man sakhi barrel som thum pakwa le achan ve liter sang sari zaruk som ni ani a tuial thei le tu te hi si chong kunga si biak vela fapa thil tlang isak mal som dong liana silal du ama fapa zo bok le silal thanrua la rosang fapa ra siveng te ni in Zedas filling station a thok tuial theilo petu te hi semi suraj bundra yadav fapa Bihar mal som kima vilal rinmoy late fapa pupui le kelal mingsanga ke masona late fapa zo tlang te ni in pampa thok te chuan an pu in ti tura atiawanga tuial theishal chua kan ni thu police te an shila barrel pola tuial thei an in pek chua lai hian pampa light zongzong ti thim vekani ba ka oil meter chu engma langlo turin puan manga khu phui vekani ti Lunglei police te chuan an soibok Lunglei District Pensioners Association chuan Mizoram Universal Healthcare Scheme 2.0 in chungkwa hwam lova an ko puite chaw hwam chu than ti lo thuan soya kumsang ni somni paruk somni pasari budget atan cheng noi li sing khat zali an pombok Lunglei District Pensioners Association chuan April ni nga ni khan Assembly IO Executive Committee Rorel voi thumna YMA sub headquarters conference hall Lungleia an neya Rorel in khom na yin kumina sarkarin max 2.0 ro manna siama chungkwa hwam lova ko puite chaw a hwam le an tho khom dan tur category po chension omlova a inzat ve kalo ni ta chu tha an ti lo thuan soya aizol lama MCPA te sarkar nen an indor mek thu le an thutluk na ang chu pum mai ni se tha an ti thu soin lo thei lo na wanga dam lo en kol mek le refer mek ten an lo zom chu tha an ti thu an soya sarkar atanga thudang a omani chuan hengte po hi huam tel se an ti bok Lunglei District Pensioners Association chuan Treasury Office sakchat tur chu chakzo ka ma la tura thunei tu tengen ni se an ti a Treasury Office sakchuan lama zo hnuaya an son chu boithla kan ti thu soin Office door tu te chu tarlamte an ni to awanga kalna chen sawa tamawangin Treasury sakna chu chakta kanorin Chief Minister hne na lekha pek ti ro se am ti a hengba ka hian kumsang ni somni paruk somni pasari budget atan teng noi li singkhat le zali an pombokani Lunglei District Pensioners Association Conference hi puti rozama President chuan kai shuahin an member boral te sun na hun ubi dangliana Vice President chuan manga report shang ngai thla kani Lunglei District Pensioners Association hnuaya hian unit somli panga omin members sangthum zasari somnga le pakwa anom me kani mishing te chandam tura lal iswa cross a khen bea a omnani Good Friday chu nimin April ni thum zirtop ni khan lungleia ko shan shang ten ursun takinan manga naktuk pathian ni hian iswa Krista thi na hne a thole na ni champhaphak Easter Sunday man ani don bok nimin Good Friday a hian shat thei china lunglei electric venga ko shan shang ten veng chunga chiat to kanoma wanga an mang theilo ti lo chu lunglei khopui chunga Good Friday mang theilo an om shiat ani lova
Chimlama kaushan lian ber Mizoram Baptist kaushan chuan Good Friday pualin ninga ni zana changkhan hunan mangchana BCM headquarters a shwai tu te po in kaushan shanga hun mangin lalpa zanria sagramen an wat saya in khom bana kaushan in pol ho na le zai khom program te siam ni in Good Friday zing in khoma headquarters a changa thupui thansa papa an ni hingai dam ro lukabung somni pathum chang somthum pali ti mangin thu soi tu ten pathian thu cha an soya kaushan tamjok chuan thingpui roi buat sain nulama kaushan in pol ho na le zai khoma omle a nizan lama po in khom bana kaushan in pol ho na le zai khom program buat sai ani bok Good Friday a hian Roman Catholic kaushan chuan Isua Krista tuar na chom puin mani in phatnan le swal thupa choinan chote nghin Isuan Calvary tlang pana cross pu atuar na chom puinan cross kongzo an nei china biakin lama pathian thu in pol ho na le cross choi moi na nei chunzom chin ni in nimin Good Friday a hian lungleya Roman Catholic kaushan te po in Falcon le an biakin inkara cross kongzo an nei Good Friday manzo ani nuwa naktuk pathian ni April ninga hian Isua Krista thi na hnia tho le na ni champhaphak Easter Sunday manani don boka Mizoram Baptist kaushan chuan Easter Sunday zing in khoma headquarters atanga thupui thansa thina ta nunna FSC bunghi changa ti mangin thusoi tu ten pathian thu cha an soyanga nulama kaushan in pol ho na le zai khom omin zanlama po in khom bana zai khom program siam ani bok lunglei khopui chunga SIB lunglei unit office kam residence mun tur le district court mun turata na ram mamo dan le malak zui dan tu chu march ni somthum thochani khan borsa pinafnit man havin lunglei DC conference hall a soi ho ani Lunglei District and Session Judge PR Lal Duomile District Court how to te chuan High Court in District Court ramle building mamo da na duan anga District Court saklen theina tur mun rem chang an mamo dan le an rot na te an soya Lunglei District Court building lo mek le department dang ram rem chang in thleng tur rot na omek chu how to sang zo ka thlenin atul da na bo zui ni se antibok Lunglei District chunga National Highway kongpui zaule siam chat nakal mek din mun le purma na tho tur ma chopte chu march ni somthum tho chani kha Lunglei borsa pinafni man hovin NHIDCL BRN Infrastructure Private Limited IO tele Lunglei sub headquarters YMHY 2 ten an soi ho borsa pinafni man chuan National Highway 54 le National Highway 302 kongpui siam chat nakal meka takzo ka na tho ani theinan NHIDCL le contractor te chu an nor reng thu le harsat na shanga wanga du anga na thok tak theilote kwarel thilawanga na khailakte a omchin ti soya pura lo thlen le mai dona wangin na tho tur ngai poimo ma sakte purma thok tura ruwa man na siamani thu so hin na thok tu te chu tongpong nor ringot lovin an tho thek ngei tur china ruwa man na siam puya an na tho dan ville enzui chu thilpoimo ani thu soye Assistant Commissioner P. Jennifer Vanal Shuai Patswawin report atarlandanin Lunglei District chunga National Highway 54 le National Highway 302 kongpui siam nakalmeka changchal kon le phai ruang kai inkara na za zela somruk panga point pakwa pariat tho zo to ni in tungkhum le tlabung inkara na za zela somruk pathum point pakhat pali tho zo to ani Thutkhoma hian thoktu te BRNIPL te chuan work plan zulzuya an na tho din mun le maba kan nei dan te purma na an tho thei tur chin te reportin sub headquarters YMHY 2 te chuan an ngai poimo sang te an soya Heriata Tiway filling station bula leimin na satna laya meter za say retaining wall siam le pong black top chu April thachunga tho zo man an be sei thu te punom da na zirin tuiluan korpo siam ngalan tum thu te an soya lungpui zo la kong lai zau na le lungrem siam na po an tho mek thu le April thachunga zo an tum thu te hairuang kai le siam chat na po tho mek ani thu te suhin hauruang khachunga malak nakal mek le ma chop te an tar lang bok Thutkhoma hian contractor te chu an na tho tu ruam man te chak taka bo zui tu ra cha an ni a work plan an bo zui dan le an na tho dan chu April thalai hol vela DC Hovin amuna endik le tu ra ruwa man ani Mizoram Journalists Association General Headquarters Shwai tu hlui le shwai tu ata na thlan thar te chuan voin khan Aizol Press Club a mo phurna anin hlan mo phurna in hlan huna hian President Kalchuak Pusil Rambuat se chuan President thlan thar Puwanla Remavantol Zalen hne na mo phurna hlana
Vice President Pusilal Machwana Youth Herald Chuan Apos Ngai Chelnon Lein Treasurer Kalchuak Pularin Moya Silo Chuan Treasurer Thar Puzo Ming Moya the Aizol Post Nena Mo Purna Alan Bok MJA President Thar Puvanlal Remavantol Chuan MJA Malakna Tursoyin Press Club Culture Ti Nunle Angai Thua Soya Welfare Malaka Chul Thu Soyin Marchak State Journalist Welfare Mizoram Chu Anei Chazinga Antel Phaloti Soyin Welfare Mumal Zok Nei Turin Theitop Chwa Chul Thu Le Welfare Lam An Ngai Ven Angin An Eizon Na Journalism Ata Na Changkai Tur Workshop Le Seminar Te An Ngai Ven Chul Thu Soya News Lama In El Tur Le Hemiata Na Platform Siam Tepo An Tumdon Thu Le Assets Lama Malaka Poimo Thu Soibok MJA President Chuan MJA Constitution Tlo Chanin General Secretary Le Secretary Pathumarwat Ngala General Secretary a Puke Zo Thanpara Wanglai Ni Ruatin PH Lal Chandama The Zozam Times to Organization Property Finance Pu Samuel Lalruat Sanga Zone TV to Information and Publicity Protocol Ruatin Pulal Biak Zama Entlang to Welfare in Charge Arwat Bokani Parliament Budget Session Nei Meka April Ni Ningani Khan Rajya Sabha MP Puke Vanal Vena Chuan Bangladesh Nena Insum Don Ton na Tour Kumsom Kalta Inrem na Siam To Tun Thlenga Malak na Omumal Lole Purpui Chwa Le Do Thwai Tul Thu Soi Chuak MP Puke Vanal Vena Chuan Union Home Ministry Bul Tumin Khothlang Tui Pui Chunga Cheng Vaibel Chisom Nga Pali Sen na Tur Le Do Chananita Chulo Momati Thu Soya Kumsang ni somni pakhata Bangladesh Ramrishula BSF camp engemoza tatlo thute BSF camp chen khat chu engkong ma in apolo thule henglai munadam lo te po inkalpo na konga omlo awanga anboral pha thute BSF ho tu tele khotlang ho tu ten anne na anlo thlen thute asoi chuaka he har sat na sut kian ani theinan hian Union Home Ministry a khotlang tuipui chunga leido tura ngen na athlen thule angen na ngai poimo a khotlang tuipui leido chanani ta ka wanga Union Home Minister Pu Amit Shah chunga alom thu sohin he khotlang tuipui chunga leido hi sipai te ta na achangkai tur thute ramribula cheng mi pui te ta na achangkai tur thute sohin sarkar lai pui chuan ram hnufual te po angai tha lo ti he hian ati lan thu soibok Saitwal Forest Range RO le thoktu te chuan mual pheng khua a sajaka pa asarep te local tu apu mi pakhatan mana District Court Aizola thubuai siam saknga lani April ni khat ni lai ni khan Aizol Forest Division Hnuaya Saitwal Forest Range RO le thoktu te chuan mual pheng khua sajaka pa asarep te local tu apu mi pakhat an mana Saitwal Forest Range thoktu te hian an report donbo zuin poi khoi tu apu chen na in hi dapin sajasa ni nge rin shang som thum pakwa le athin keji chanve an mansaka poi khoi tu apu hi hemini vek April ni khat hian District Court Aizola thubuai siam sakngal ni in judicial custody ada ngalani Sarkar thuchwa tarlandanin saza hi Wildlife Protection Act 1972 hnuaya Schedule 1 ram sajinga mi ani a Schedule 1 ram sa te hi alo ti hlumemo asa shimshim rep le rep lo ko lemo satlo chare mo po ni se shemna lungin kumthum aya tlem lo kumsari thleng tan theina le poisa cheng singni sanga thleng choi theina ni in Mizoram ram sa te tina lo turte kan tu chhuan lo om le zel turte ta na hum hal le ven himna konga mason zel turte in Forest Department chuan zoram mi puite an nge na ni lunglei khopui chunga tui hok kongbo tam takawanga harsat na om shin le asiam that theidan tur chu April ni sangni somni paruk ni ngani khan PWD Minister Puitu lunglei West Belt to MLA Putilal Himpuya chuan a huna a enfia PWD Minister lunglei West Belt to MLA Putilal Himpuya chuan lunglei khopui chung mun shanga tui hok kongbo tam tak chu tuiluan koralwan lu tir turin chak taka malak rum hardon ti asoya tuiluan korno tu siam that theilai lai chu arang lama siam tumani thu sohin tuiluan kora PHED connection pipe engemoza to omboka wangin asiam that ko nga po PHE department nen in thurwala malaka chuldon ti asoya lunglei khopui chunga tuiluan korte chu omjenei le thajo ka siam that vek angai ti sohin tuiluan kor thatak siam turin LMC PWD UDNPA le PHE department nen changrualin project lian jok ruwa manni se tha ati thu soe MLA Putilal Himpuya hi lunglei Municipal Council LMC Vice Chairman Pukela rin omale Councillor Chen Khatte Additional SP Pisara rin kimi Subdeputy Commissioner Pu H Lel Thengliana PWD Lunglei Road Subdivision 1 SDO Pulal Ruat Zela Pautu UDNPA JE Puti Ramrau Puyale Traffic In Charge Pulal Chabuang Aten Anchoy O Mani
lunglei police te chuan April ni hni ninga ni zan la ya khan ZOEN filling station a Myanmar lama phur tur tuial theilot lai an mana tuial theipek chua ani lai hian petrol pump a lai zongzong ti thimani ba ka petrol meter chu puan manga khu tlatani Lunglei District Pensioners Association chuan Mizoram University Healthcare Scheme 2.0 in chung kwa kwam lova an kopui te chaw akwam chu thalawan ti thuan soya kumsang ni somni paruk somni pasari budget atan cheng noi ni sing khatle zali an pombok Mishing te chandam tura lali chua cross a khen be a omnani Good Friday chu nimin April ni thum zir top ni khan lunglei ko shan sang sang ten ursun takin an manga naptuk pathian ni hian iswa Krista ina hne a thole nani champhaphak Easter Sunday man ani don bok Katizong ka tunkar chunga chanchin thar langsar zual kan ti chhuat hei te chuani